Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yongeye kugaragaza ko ari umugabo udashobora kwihanganira ikinyoma muri diplomasi mpuzamahanga. Mu gihe amahanga yari amaze amasaha make amira amakuru aturutse Kinshasa avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsindiye Nairobi, Nduhungirehe yahise ashyira hanze ibimenyetso simusiga byerekana ko intebe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari irimo ubusa mu gihe ibyemezo bikomeye byafatwaga. Uyu munsi rero Pilot News TV turabageza isesengura ryimbitse ku buryo Nduhungirehe yatamaje ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagaragaza itandukaniro riri hagati yo kuboneka mu nama no kuyitabira by'ukuri. Bana nanjye inkuru yose ishingiye ku nama ikomeye yitwa Africa Forward Summit yabereye Nairobi muri Kenya ku itariki ya 11 n'iya 12 Gicurasi 2026. Iyi nama yari ifite intego ikomeye cyane, gushaka ubufatanye bushya hagati ya Afrika n'Ubufaransa, hibandwa ku bintu bibiri: innovation cyangwa innovation, udushya hamwe n'iterambere ariryo growth. Olivier Nduhungirehe nk'umuntu uzi neza uko imiyoborere n'imigendekere y'inama nk'izi igenda, ntiyashoboraga kurebera mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageragezaga guhindura ishusho y'ibyabaye. Nk'uko tubizi, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze ku bantu nka Fala Muwamba Kayowa byari bimaze gutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi yageze Nairobi ku wa 12 Gicurasi, kandi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize uruhare rukomeye mu biganiro. Nyamara rero Olivier Nduhungirehe yahise aza avuga ko ibi byose ari ibinyoma biteye isoni. Aha niho dushaka guhera. Kubera iki Nduhungirehe yavuze ko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ari amateka yahimbwe kuva kuri A kugeza kuri Z? Nduhungirehe yerekanye ko muri iyi nama ya Africa Forward Summit habaye ibiganiro by'ingenzi bita plenary sessions byari byobowe na Perezida wa Kenya William Ruto ndetse na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Mbere yo kureba uko Nduhungirehe yabasubije, reka twumve ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavugaga ko yagezeho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yatangaje ko i Nairobi ariho hongeye kugaragaza ko ari pays solution cyangwa solution country. Kinshasa imaze iminsi ikoresha ishaka kuvuga ko ariyo gisubizo cy'isi mu buryo butatu: hari environment cyangwa environment, ibidukikije; hari energy transition, ingufu; hakaba peace, amahoro. Kugenda ibidukikije bavuga ko amashyamba yawo n'ibishanga bya peatlands ari byo bibungabunga ikirere cy'isi yose. Ku bijyanye n'ingufu bavuga ko bafite amabuye y'agaciro nka critical minerals n'ingufu z'amazi hydroelectric potential akenewe n'isi. Ku bijyanye n'amahoro bavuga ko bafite ubunararibonye mu guhangana n'amakimbirane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yavuze ko i Nairobi yishuje amahanga guca ubutiriganya no guhagarika ibyo bise ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ariko se ibi byose byabereye he niba intebe yari mu busa? Olivier Nduhungirehe akoresheje amagambo ataziguye yerekanye ko ibi byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ari inzozi zishushanyije, ibyo bita fantasy. Iryo jambo yakoresheje. Yavuze ko hari ibiganiro bitatu, no kuvuga amasesio atatu, byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abayoboye intumwa cyangwa n'abari bayoboye intumwa, aho bita ba heads of delegations. Ibyo biganiro byari bishingiye kuri green industry and energy transition, no kuvuga inganda zitangiza ibidukikije; hakaba icyo bita reform of the international financial architecture, no kuvuga ngo ni ivugururwa ry'uburyo imari mpuzamahanga icungwa; hakaba peace and security, ari byo amahoro n'umutekano. Nduhungirehe yashimangiye ko muri ibi byumba byose umwanya wagenewe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uri mu busa. Bivuze ko nta muntu n'umwe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uhari ngo asubize, abaze cyangwa atange igitekerezo. Nduhungirehe abona ko ari uburyo bwo kubeshya abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahanga, kuko udashobora kwishyuza ikintu mu nama utarimo.
cyangwa gusaba cyangwa gutanga igitekerezo mu bintu mu ntama utigeze ugaragaramo. Kuki rero Olivier Nduhungirehe yagize imbaraga zo kuvuga ibi bintu byose? Nuko azi neza diplomasi ishingiye ku bimenyetso. Iyo avuga ko session zari izo kungurana ibitekerezo kandi zuzuye ubumenyi, abashaka kwerekana ko abandi bakuru b'ibihugu bo muri Afurika n'Ubufaransa bari bahari bari gushaka imyanzuro ifatika. Kuba Nduhungirehe avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishimiye gusa kugaragara mu birori byo gusoza, bivuze ko Perezida Tshisekedi yaba yarageze i Nairobi ari symbolique cyangwa ku buryo bwo kwigaragaza gusa nyine nk'ikimenyetso. Ibi bikaba bigayitse muri diplomasi kuko bivuze ko igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ibibazo byinshi by'umutekano gisigara inyuma mu gihe ibindi bihugu biri kwigira hamwe uko umutekano wagaruka mu karere. Uyu munyamakuru Fala Kayowa yanditse avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje kuyobora inama y'umuvuno w'umutekano ku isi, UN Security Council, mu kwezi kwa Nyakanga, ariko kwezi kwa karindwi cyangwa July. Ariko Nduhungirehe aragaragaza ko niba binanirana kwicara mu nama i Nairobi muri Kenya, igihugu cy'abaturanyi, bitoroshye ko bazaba bafite ijambo rihamye muri New York mu muryango w'abibumbye. Ibi Nduhungirehe abivuga kuko asanzwe azi uburyo itumanaho rya Kinshasa rikora. Bakunze gukoresha uburyo bwo kurega u Rwanda kugira ngo batange ibisobanuro ku bintu byose bitagenze neza mu gihugu cyabo. Nduhungirehe haratubwira ko i Nairobi naho ariko byagenze. Ati ntiwayitabira, ntiwagira icyo uvuga, ariko wasoza ukajya kuri internet ukavuga ko wahanganye n'u Rwanda. Ukuri kugaragaza ukuri kutajenjetse ku Rwanda muri uyu mubano utoroshye. Ingingo yindi Olivier Nduhungirehe ashaka ko isi menya nuko ibyemezo byafatiwe i Nairobi bizagera mu nama ya G7 izabiyobowe n'Ubufaransa. G7 n'itsinda ry'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi. Niba rero Nduhungirehe avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze igira uruhare mu myanzuro ya Nairobi, bivuze ko n'ijwi ryayo muri G7 ritazumvikana kuko ntabwo bari bahari mu gihe hari gushakwa ibibazo bifatika cyangwa ibisubizo bifatika twita solution. Ibi bituma twibaza, ese itumanaho ryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo gukorera mu Kigali? Nduhungirehe yerekanye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashatse gukoresha amagambo aryoheye nka multi-terrorism cyangwa multi-terrorism na diplomacy for responsibility, ariko mu by'ukuri mu bikorwa byo mu cyumba cy'inama ibyo byose ntibyigeze biba. Kuba Minisitiri Nduhungirehe yahisemo kuvuga aya makuru ku mugaragaro byerekana uburyo u Rwanda rwatangiye gukoresha diplomasi nshya, diplomasi yo kugaragaza ukuri kuri buri ntambwe no kudatuma ibinyoma bikwirakwizwa ngo binasiribanga ishusho y'u Rwanda mu mahanga. I Nairobi u Rwanda rwerekanaga ko ruri mu biganiro bifatika ku mahoro n'umutekano, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yashakaga gusa amafoto n'inkuru z'ibinyoma zo kwerekana abaturage bayo cyangwa zo kwereka abaturage bayo n'isi bashaka kubeshya. Olivier Nduhungirehe akaba yasoje avuga ati voilà, bivuze ngo dore uko bimeze. Ni ijambo rito ariko riri mu butumwa bukomeye bugaragaza ko u Rwanda ruzi neza ibiri kubera mu byumba by'inama n'ibiri kubera ku mbuga nkoranyambaga. Ese mwebwe mubona gute ubu buryo Nduhungirehe akomeje gutamaza abahimbiye u Rwanda ibinyoma? Ese mwizera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagira ikihindura muri UN Security Council muri Nyakanga niba intebe yabo yaragumye iri mu busa i Nairobi? Tubwire icyo utekereza mu bitekerezo cyangwa hagenewe gutanga ibitekerezo aho hasi muri comment section ndambiro, ukanda subscribe, like na share, kuko urabizi neza ko cyangwa niba utarabimenya kuri Pilot News TV niho ubona amakuru akomeye kandi amakuru utasanga handi.
abanasesenguye mu buryo bwiza. Turabashimira ko mwabanye natwe, tukaba tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Bye bye.